ani ke pura thik tong tong ka 1-0 oro metro roke allow khaise gya bo Pung kaham joto no ang haino hai norok no lamsogo ani channel lo जों तिनी oro Jawaharlal Nehru Stadium o faijak Uttarakhand bai Tripura brok football thngnai abo match nainan bagai जों faimani ani loge tongo chini ata doranjit bobo Tripura ni no bo law faculty wo bini LLB paika bo oro practice khai tongo Delhi wo The dreamers will make it happen, cause we believe it. Look who we are the dreamers, we'll make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the stadium already habjak jengke first row acho goi hi yango naigadi je kufur jersey chumnai roke afge chini Tripura ni je green jersey chumnai broke Uttarakhand ni sekangke jeng size maya boma chini timong kha haipano chini jeng height dog we nai chini body size or nai jeng simon kha kisa chini Tripura ni ke jeng kisa body chikon ble ke abo baina jeng identify khai ri respect. Oh yeah, here's to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. Santos Trophy 1941 thungjago tabuk jrangke 81 years songkha o jagawo hinke je commentary khainai brok achogo joto glass bari jak orange chimi osok jarase glass bari jak ta hinke joto khulano Who we are the dreamers, we'll make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. La dia da. La ang o stadium o charbar phaika tabuk baingke sekangke Nehru Cup thungpuru asumai waisa phaika tai hinke Indian Super League je chini North East ni team thungpuru asumai phaijak ta o jagabo asumai ke onek borok kabang tabung ke borok kom जों गने सिमानो Indian Super League je thungpuru ke je o stadium tolani ekdom full ngi thango chini North East ni supporter norok je tabuk sit numgani obo uaro ni chimi je boundary rijak usuk jarangke obo joto VIP seat mangse ulklogong ke je commentary rinai brok asugut ang norok no je seat funungmani a jagawo je normal time ongke ticket asukeno dam 2000 3000 maribo tabuk ke kep sikering ke ba jeng joto jaga no access manota jeng joto jaga thangmano ang norok no funungnai Delhi tangnai chini Tripura jengbo chini Tripura state ni football player rok no support khainani oro phaijak ang norok naimano abo dara tango boke bobu Delhi no tango abo chini ata doranjit boke law student bobu oro no tango abo ke chini president chini Tripura student from young ge chini daporas bobu advocate khai tango Tripura wo ke bobu Delhi no pori thangjak brongni khuktei norok naimano chini Tripura team bahike thungi tong tamsu jorate chini Tripura kahamno thungi dongo chini team Tripura borongni best roi thungi dongo মানে প্রেসার নাই তো তবু খরম প্রেসার ও তো হাইন বই খেলা কিছু মজা मैच दा किजा का हमनो चले तो सेकंड हाफ नि स्टार्टिंग नि सिमी तो kaisa gol by chennai tongkha Uttarakhand kaisa rekha Tripura 0
dong Uttarakhand borok kaham no thui dong ke but as per score na ke Tripura ke 0 ko and Uttarakhand ke kaisa bai ke lead khai dong একদম খেলা গরম তো মাসে দিল্লি তো যত সাইমানো নর খবর অনুব নক তো আমসু গসাং মজরা হাইফুন চিনি প্লেয়ার ন নগে গসাং মারো সাই মানে উরি থাঙ্গা তাও borok ball pass rok release rok thik ke khai me hinke chini wings rok bo kija weak na tai 5 to 10 minutes tongko aboni pore जों tamang thano जों saimia so be positive जों asai dong tai thaisa thainei rok expect khlayo Tripura ni yang nei tabuk nugui dong Tripura team rok ni bisingo attacking no borok khali dong ke chengoro dorshok rok motamoti positive je chini team Tripura bo score khai tinin je match no jidi manan nai কুতুং হিমাতি প্রাসি কুতুং আনিকে পুরা ঠিক কুতুং তঙ্কা 1-0 নো চং চেম তো হাইনে বাগৈ একদম খেলা তো মজা গসাং মারছে গসাং ya হাই মা তঙ্কা খেলা গরম বাগৈ midfield kija borok overlap khayo asik hinke te chini striker rok wing so wide thangleya asik no hinke amono kija borok no bo kija midfield bo borok bai baksa ke guard dilai kha hinke defensive midfielder kija saka tong kha hinke kija cha khamuda but kun ya jong to support chin Tripura no khayo थांनाय वर्ल्ड कप नरक फाइनल मैच नायखांके अनेक द इंटरेस्टिंग खा जगह केबो चंगी मैया फ्रेंड्स रक दुईटा गोल फन रिनाय हिनै चिनी त्रिपुरा रक बु आमतिनो अ जगह काइसा गोल रिजाखा हाइफन चिनी टाइम टंखो ब्रक ताइसा गोल बुरि मानो आवनो जों खा खायो पॉजिटिव तंनाय खेलाओ हमका तो कैसे पाइने कैसे चेन्नई आबुर तो नहीं नो जों hope khayo Tripura team bo borok score khaimana কাহাম নংৱা নো চিন প্লেয়ার রক কাম ন থংলাই তো हामबाय नरक खराइमान खना चिनी जे सपोर्टर रकनि खुक्तिबो चिन local Tripura ni team manager bobu tongo bini khukti ang norok nok khnari nai बेसिकली हमारी टीम है जो त्रिपुरा की बहुत अच्छी है और उनके डिफेंस बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है और उनके जो मिडफील्डर है वो थोड़ा मिडफील्डर में वीकनेस है अदरवाइज हमने काफ़ी पहला मैच में काफ़ी दिल्ली के अगेंस्ट हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और सेकेंड जो इससे लास्ट मैच था गुजरात के खिलाफ उसमें हमारा थोड़ा सा परफॉर्मेंस रहा था लेकिन फिर भी हमने एक अच्छे से अटैकिंग किया था उसमें इस मैच में भी अच्छा खेल रहा है लोग अभी धीरे धीरे और लोगों का सपोर्ट बढ़ेगा तो और टीम को इम्प्रूवमेंट होगा और अच्छा खेलेगी tabuk koksonai bongke chini Tripura team ni local manager oro bobu sabo chini team bojago improvement khaina nang bini mortengke chini team kahamno thungi tongo haifano je defense rogo kisa ta kisa improvement khaina nango tabuk no tini ni match paikha chini Tripura rok tini pailia 1 goal by brok no match ani rikha haifano chung wish khayo brok tai kaisa match je 29 no thungfuru brok paimana ni nei chung brok no support no khai tongnai chung taisa brok ni match naina ni phainai adi no bo overoke je football ni je officer rok o Santos trophy bo chini Tripura sarok waisapan se final o sawiyako north east ni bisingo Manipur rok ekbar winner rongkha tai Mizoram rok waisa winner rongkha abon bade tai kebo chini north east state brok winners ong mayako 2010 no Commonwealth game Delhi wa ongo asomoyo je o stadium tangjangma se taboke brok football stadium keno use khai tongkha onek no naithok o stadium tabufano ekdom world class no ani subscriber rok no bell icon hambai norok ani videos nai tongmani bagai tai ani subscriber rok onek barekha tai comments rok bo norok kaham comments no riwo ang norok no bell icon hambai jeng tabuk Lodhi garden se jeng match rok pai kisa berai gana nei jeng phaile chini darabai tamni ke जों अनेक दिन परे अंखारलायमानि ब्ला
जोंके कचांग फनो आइसक्रीम से माचा से आं नरक न फुनुंगनाय अ लॉडी गार्डन बसक नाइथक 15th century wo je Delhi Sultanate Delhi wo rule khaika je aboni kaisa raja ni simalngo Lodhi garden o asuk puje phaija gya obono ani first time phaimani ang tabuk thangui tongo taibo monuments naina ni bagai Delhi wo anke joto jagao no monuments ageni raja rani rok brok rule khai thangmani brok architecture rok brok building rok tangai thangmani abo kabangma jagao no tongo asukmani jagabo oros namjak tamni ke je burchik bura rok brok morning walk rok phaimano brok asukmana nike achokoi mano Delhi rogong ke belai congested ni bagai borok rok brok nok ganda rok asuk berai nani jaga keri para rok ni hai ke gather khaimi ya brok jaga keri ke ba o jaga wo tabuk no Lodhi garden ni phai pai uchang tabuk chini tai ke planning ke chang aine market ro thanai to kasak bas ke abo AC green ke non AC tai saffron bus abu bu non AC tai blue color abu bu AC tongo non AC tongo abung ke recently katal Kejriwal ni government tiklai mani aine market sok pai khatabuk jeng naiga natamo manoro je manmani abun pai jeng chalai nai tini Delhi wo asake no kazang kha mas bu matup ka ko sweater bu masum kha kaham ke obong ke aine market o jaga wono joto mangso rok fish rok phalu Delhi wo जों tabuk nogo thangai tongo je nangmani mani paipe kha auto bai na thangsinai because metro rok bai ke thangmalia tamang ke chini yago obo mangso rok tongo oro metro rok ke allow khaija gya abo ang max mathu mani karon ke o Delhi wo covid ni taisa rules sok bai kha tini ni video oro no mathak sinai je ani video nai tongnai rok no belaiken na hambai norok ani channel no subscribe khadi norok like redi tai kaisa katal video malai sinai norok bai hambai